Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video i danas ću vam pokazati kako napraviti božićnu jelku. Ovdje se nalaze delovi koji su vam potrebni kako biste napravili božićnu jelku. Tu se nalazi kocka koja će vam trebati, ovo je prvi deo. Onda ide ovako vidite. Onda ide dve okrugle idu, vidite. Čekaj. Evo ga. Pa vam treba još jedna. Onda ide još jedna ovakva, vidite. Na svim stranama su dugmići. Onda vam treba ova okrugla velika. Vidite, pa vam treba ovaj štap i onda stavite zvezdicu. Onda vam trebaju 4 ovakve. Jedna ide na ovu stranu, druga ide ovako, treća ide tako i na kraju četvrta ovako. Prvo ćemo na ovu stranu staviti, trebaju vam dve ove ukose, idu na ovu stranu ovako, vidite. I stavite ovu okruglu. Vam trebaju još dve. I ova okrugla. I na ovoj strani nam treba još dve ove, ali bez ove okrugle, koje izgleda kao svetlo. I još dve. I dobili smo božićnu jelku. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.